Now, Akwaba, what friend me Adjoa searching Mesrel. Now, was subscribe to my channel. Near notification bell also for more news. Ya no so kasa eye dede ne nyina o maje o musika o Captain Smart no wo hene babo amamo ya twa mo billions of cedis esie mo madache o personal interest me MPP pani bia ne ho amenimu no yes ya wo ya dwuma ayeye men kasa because of obisikanti ndabi sabi yanyini yanya akwada oman we mu ye firi to aba ye nya mfaso wo aba bia ya to so sesa aban we ene ba bia obefa bia ye yi akwan na no me kwa akra me yemu hye adwuma aban we ya ye no won kan abonten so no enya asem ketwa enso Ghana timamufo apatu se omada omuhunu di aban we ya ye all because of say aban we born ne se okobo obosia de beto aduane ma omumadi ye ene omumma binom aya akrachefo wan kobo bosia no a meto trasa akudan a ma ajantrafo ma yenhu ne so mfaso mese Bawumia so mfaso echan abe Dr. Alhaji Mahmood Bawumia na modie mommo anibia na so bra na momye nhwere no kwa me die wo wansa amra mo beye mo bose mo beye mo bose daachi bia ni nani so a efa mo ho enti na ne policy bepemo ne ontimi nchire mu no 24-hour economy onye bibia o mokoka obeka se obaaye no na no ma aginsem ni aban na hyehye no mommeye nyina ye mwa ye mane daachi nti mommeye mfa nya amanyosem na ne wo Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ni so no emre mu ma oman na I hope say ye bekoye nim omo ayabo omo pa e kasa jejejeje no omo personal interest omo no omo yere na omo ma hunti na omo kasa sa enya mo Ghana fo na omo sumo ni aban aye no omo kokoa mu a omo bo omo nsem ma aban no but enam omo sika omo pe nti asi edun katia mo nti na omo ani abere media hodo a yabobo omo pa nsem twerofo a yabo omo pa enya mo Ghana fo omo personal interest omo gu media no so kasa eye dede ne nyina omo age omo sika o Captain Smart no wo hene babo amamo ya twa mo billions of cedis esie mo madache omo personal interest me MPP pani bia ne ho amenimu no yes makachiro mo se Kumawood actors na bibia ne ho aye different a omo de bebre NDC party no because hwese obi abehwe obi ba free health SHS ama sabi oni bie ni na no wote fase bon ne batima benya privilege akoprempe ene through a scholarship wonya o UK your doctor na wo begina public camera da also say ye to abama wo ma wo ba aban mu ye fidi obre ye cars ema ye twi one selfish interest wo nipa ba no because of say wo no ye wo benya nti empempem edaachi eni suade hunu enka fom there be into omo provoke akan no more Meka akana me talking about Ashanti, Bono, Infante, Easton. Me pacho matemase. Sa nipa na oti dwomu no,
wasam na wokae no ometo aba emma nipa no na wabeto card watum na ne ba no free SHS no sa opportunity na omonya no wabetwam dabi enti actress na mode mo were ahye omumu no me say Ghana for me semu ma na nyansa Ghanaians you must be very vigilant a teacher for year adwuma 9 hours in a day for 3 years Emma John Dramani Mahama etua omo bosome miensa akatua me say 9 hours a day a teachers for eye adwuma okurum ha sori anopa no nson no nwotwe no nkono no ndu du baako du mienu donko no mienu no miensa ansa na JHS a school for yapon any secondary school teachers no mu bi 9 hours in a day Mahama ma omo for 3 good years Emma Mahama tua omo bosom miensa akatua ene Mahama kro ya se ukoya adwuma 2 hours ama na tua woka ama ofoforo so asan baye biem 24-hour economy sometimes yana mitimi busa me ho senti are you serious as a country Ghana yes set na ho amankrofo we ya dada let me tell you one thing 2016 ebra na Mahama ato akuafo koko na onya sika entua akuafo ka NDC for course hwiko ka kire omo se aban akwaji sika wo World Bank ama World Bank for assign asem we ya America ubusa obi a wo sahwinkurase bi a ombeka asem we ya kire me ma media toro NDC for koka to sahwifo tirimu se aban no World Bank amani sika World Bank asan ase Mahama asan Akufo-Addo mesan a wasori akwotena buruchiri I bet you Mrs. Satam ebra MPP for course omo koye campaign na NDC fo atimi akodi tro a ente se a kire sahwifo ama na to omutiri moma yani na ho oman na akofo hyehye ya NDC sade ebekọ ya chimfie nwotwe no ai oya ade yefo no masan be hyehye Akufo-Addo upon free SHS yakoso nyina uko school so ahodo mu a education minister we he nyankopon hira mo STEM school a aban we esie dan uhu dan a as a university for na ebe yuso because of say your man da chinti aside the sa 2x4 Ghana for mesemu ma na nyansa Ghanaians you must be very vigilant